dobar dan i dobro došli na Dobro jutro Pandica. Ja sam Pandica, a ovo je moja gošća, ti si? Da. Dobro, i danas ćemo pričati što smo radili jučer. Emice, kaži mi, jesi ti jučer lovila pužiće? Je. Je? Koliko si ih ulovila? Puno. Puno? A sad ćemo pogledati kratki prilog kako se love pužići. Uživajte. Sad ću šetati, malo ću. Ali još malo još ću. Pandica Jemica. Je, i dobrodošli nazad. Sad ćemo se čuti sa našim reporterom Pandicom sa balkona, da nam javi kako je stanje na balkonu. Emice, pozovi Pandicu na balkonu, molim te. Pandica ide na balkon. Zdravo Pandice i Emice, na balkonu je dobro. Tu je oblak, još jedan oblak, otok Krk. Fino je, lijepo je. Nazad vama. Dobrodošli natrag. I sad ćemo još pričati što smo radili još jučer. Jesi bila jučer na Kulinehaj možda? Jesam. Je? Jesi se poslije toga igrala u parkiću? Je. Je. Sad ćemo pogledati kratki prilog kako smo se igrali u parkiću. Odnosno Emica. Uživajte. Pandica Jemica. Pandica Emica. Dobrodošli nazad. Evo ga, to je bilo sve za Dobro jutro Pandica. Vidimo se sutra, preksutra, kad god budemo snimali. Bok! Bok. Pa snimat ćeš još. Dobar dan. Pa pa! To je Emica i Pandica. Jej!